Swastiastu Namo Siwa Budaya. Atur pangaksaman titiang binaka pengelantur semah saking Sekar Ramagong Bintang Bali Timur. Titiang ngalungsur gengerna pangampur apan janten runa luwih munyuk lungsur titiang ngaturang cerita punik pemekas maka kirangipun saleta manut rengarse ledawi gedane ngaksamanya. Pamersa sinamian mungwing carita sane aturung di tiang mangkin boyo enten sios mapi tegas Nilo Sukerti Nilo Sukerti asapun api mungwing daging caritanipun ledang arse idodane sarang sami aturung di tiang nyak siang kalih mirengang malih pos-pos moga riwastu sangkaning asung kertawarnu grahani de sang yang Pramawisesa sida anu di tiang nagingin pengarsan dodane sarang sami sio sandring punika ageng pengabden di tiang ngelungsur pewara-wara pitekat-pitekat mantuk ring dodane sang maraga peratnya mustikanipun sajroning Ramagong lamakane buwen tunangan titiang titi ngelanturang pemati kapung kerokas idodane sarang sami kadi punika purwakaning atur titiang tumadak-tumadik sangkaning pangyang ning sang yang widiwase titiang saking Sekar Ramagong Bintang Bali Timur pingkali tedane sarang sami ngemangguhin kerahajengan dirgahayu dirgayuse Om Santi 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 Om. Yang saling lawan pejarakan jejot aneh-aneh dijejah alih buat kemelahan bumi kaurip ne idewe uli pidandu uli pejarakan sika ingat siktian nepung bumi kene merah benang mau pesuge benang pesuge ngene sing mau diwang suwi coba cang ada jangan le cai mai yak timbal mah teko lagu rumah Cipak ini kedelon kaya no bocil yang kedua apa mirip kada hitungan ne idewe uli pejarakan dari Subonawan bidan dipejarakan segitu tuh apa jomo apa jorang sing ada banyak enggu itu udah gandung dipejarakan gitu blok-blok banyak pejarakan mulo bungut ijo mulo mong bukan itu tuh mirip dino sing dawang tuh jani sekat dini yang cang kadung mangorangan kangin dini di korepan sing ada banyak bani tulang
Yo, ada nih rago dini di puri korepan. Saya ngiring penghargaan itu dogong istri, aneh ngambil itu dogong gede. Di subuh rago dini rago mangiring itu dogong gede, hijau lungo rago mangiring. Sesenang itu nih senjelen makejan. Benar. Siapa mau mekejang subur sedia? Deken yang patut bakal adu subur sedia. Cai ingatan nih. Ada kok kedok. Deken kelbinya bakal madok siapa tuh yang ingatan. Nah, jalan. Mau aturin itu agung mau? Nih, Itu agung. Jadi cang orang cai sebenarnya cai paling malas. Dini i paling malas di kodepan aturin itu agung pang medal. Mau? Wah, penyanyi itu. Itu agung aturin pang medangi. tidak lu agung. Jom ngejit ini. Kesiapan. Kita kena cina. Apa kengge kena? Orang cicang acuri dodo aku. Aku kemau. Berapa mau cik kemau barang? Marah cang noleh cik main case main barang. Leci sedang atur dodo aku. Kengge nih. Atur dodo aku. Wah, itu barang antik nih mod. Benar-benar ya tangkil barang. Jangan matur, tubar timba ada. Matur cai. Bel. Bel. Ho! Aduh! Hello, 007 Sekti 1 is true. I'm speaking here, so. Ci mengajak usaha Apa cai? di tiang parang palu mau cokor dewo. Oh, cai parakan pula. Ye, Nge barang lah apa cai? ing. Wih, akur baca. Itu dua gong mau bosnya sih barang gelas cai. Mau baden ngatur situ. Nyenji, Parang palu mau cokor dewo. Adam cia. Pastan di tiang. Bener. Wayan, Bayangin. wayan sempol. Itu hai boy. Jenang Nah, ini. saya sembol dah tau. Manyen. Tidak ada tiro. Oh, dah. Ye. Brak, tiang. Newek cai tangkil dah. Tiang, sarang ketut. Nyen tu. Sarang ketut. Nyen. Ketut anggrek. Anggrek. Jenang kita ro anggrek notang. Dan dia ada kiul. Oh, terkenjul. Yol. Yo. Dan bom usah kita ketua. Yol. Yo. Dah gelak mau kesana itu ketua ibu. Gelak ke medal yol. Hah? Antum. Ini ngak. Gelak ke medal. Lagi medal. Bener. Dah yo. Ye. Kengkeng lu ada. Laris medal palu mau cokor dewo. Laris medal panu go Joko Dewo. Main. Di sembol ampun sedio. Mau tangkil kimo. Tauk nih, tauk di cacing bani. Mau. Tauk. Hei. Tauk. Kalau kita kagak mati lagi ya. Tauk. Tidak. Kijelak koni dadam nih. Ya. Kami, duduk. Ada triki mengolam. Kami. Yol. Ya, ada triki mengolam. Yol. Ya. Aduh. Nyen aduh. Yol. Di tiang. Yol. Ada
dah calik ni. Orang ni tiang saya tengok. Nyinap dona. Pun api. Nyinap dona aja ni. Aduh. Kalau tiang dah kau nak. Apa lu kau cakap ada dah nak medok tiang dah kau nak. Nyinglah kayu ni. Dadap inap. Dah. Tiang. Beh. Dah. Beh. Nyingetok teras bener. Yang cainya ngaku bang kelah cai upah. Cai. Dia boleh upah. Benar. Dia. Cai. Dia. Melengah tipu ni dadap. Cai lah itu. Yang endan. Ai pun ni dadap kena. Saya nak nyaman dia. Tangkil kan cisang bisa. Lengi bi cuba orang. Semang nyenci tangkil. Jemaah siap. Ni biang cangkur kena gitu lah. Kena je dia pun dia tak nunggu. Dah. Tahu ada guru. Nang jemaah siap lah. Ni biang cangkur. Dekat bukan barang. Sabrak guna-guna amat orang. Ayo. Yang benar-benar bukan. Yel. Yang Jemaah kisah panggil dadam jemaah siapa? awak ke dia ratu dua go. Tayo waktu senang panggo cokor dewo serah kino makecan. Mangken di tiap tu jangan ajung palungo cokor dewo. Rakino ni mangken palungo cokor dewo nendon ke pijo, nendon ke lungo makecan sandukan wendan kebawasan. Mana dah aja di dobong lincir. Mau daging sekali atur ripun madu dua gong masih cok banget itu yang sabun nunggu makecan rainal mangken. Unet dia haji mau pica bos. Apa gelah tangkil kamu ke kertogosa? Sandukan perpate kena mantri sami. Wendan pai cok bos, dengan acung palungo cokor dewo. Tuh marah. Ia ni haji mau pica bos. Sina kal micang gina kan gelam se lalan tangkil malu. Sesuban suat tangkil maren lantas metajan lah. Yang neng kene trepten banyak ke dini. Nina yang pas sebati kena kali dua gong dini di koripan marahnya saja liang pai depan ni. Ngajak yo nyamone yapel yang di jauh kaden yo. Bal. Mai bal. Sing cai ngaku ping bal. Yang laku peng saut tu nak kemungin ngamoni. Nak kengkene. Kengkene. Ingat nak ibone tadi para kadiri di puri. Kengkene macam ni dah nak agung kadal persembahan dengan kaya tangkin. La. Baik. Oh, tu yang dia mune ni. Gawi bawan puri kauri pane di jalan yang sai. Sar. Oh. Cangjak bingung kan otak ke dadi. Sabilang tangkil kapuri. Hah? Ni ulit lon cai sing tangkil kapuri kengken unduk ini. Pangsing dia ada gaya ni jang nyema. Dia ada pesta ni ciba bareng pangsing alo-alohan gitu. Nggih. Bal. Mumpung cai matakon keto sing keto. Duga setlon icang melali nang cai kemo ke kota apa? Ke kota? Ah, Beh, kaya kan melalui ke kota. aja.
Apa tepuk di kota? Mau genap tepuk cang di kota. Mara jangkat di kota sing kita. Mau kesiap mencicang. Ning ranang makesiap apa? Sakit ada tepuk kencang mun apa adane dokar mulai penjaran gitu. Dokar mulai bangjaran. Dokar mulai penjaran kok cang. Oh jarane kedanga ke dokare. Hei dokar mulai penjaran nih. Bodan itu. Ajan jelema sing ke kota sajan. Apa pian tepuk nah? Mau genap pok kencang. Bontas kita lantas jameli nasi gitu. Di jauh. Itu di bar. Nak ada bar di kota. Bar apa restoran? Restoran bar gitu. Pai gaya. Wak di desa mau belanja ke restoran gaya. Iya pantaen sing gitu pantomen ke kota. Lantas yang cicang meli tepuk cang buat tapel anu satu piring capcay gitu. Capcay. Satu piring capcay, satu piring nasi putih. Benjangan tepuk cang satu piring singkong lantas tepuk cang. Singkong. Oh, cang sing namang singkong gitu. Kene rasan singkong gitu kena cang. Gitu, be gaya ya. Blue gitu cang. Apa? Blue gitu cang. Beluk buk gitu beluk. Buk gitu cang. Beli satu piring singkongnya bu gitu cang. Bolantasan gitu. Jangan dikasih garpu bu gitu cang. Jangan dikasih garpu. Garpu apa garpu tuh? Tuh sindok ni lanying tuh. Tuh besing bacang ngejin. Banyak yang tabianya gitu cang gitu. Singkong banyak yang tabianya. Lomo. Cang taruh nawang. Ya napa singkong itu sing itu. Tahu-tahu nang cikonget selo kutup nang cibang cang. Singkong nak mula selo kutup ni saja. Selo kutup tu beladasnya nuliang cang meli. Yen sing nuliang. Jelek kena gitu. Kelamah lahang. Ya telah ngamah ya cang mising gitu gitu. Projani nang kia. Projani mising. Tekap cang anun cange. Tekak cang. Jepit cang. Mau jalan kijam jit kijam mau. Sing kotak menan sakit basange. Kijal aku jilandas. Lantas gitu. Lantas sing cang makena nyakit basang gitu. Payu je. Sing nyak pesu masih gitu. Numpang cang bemo. Entas. Tainci menjepit numpang bemo. Hah? Tainci menjepit numpang bemo. Sing jepit cang sing nana yo nude tengah kalau nak pesu gitu. Numpang bemo klepas biar di motor Ngendut ci. Mau kejang penumpang ini aja canton nekap cungu. Kau cungu kita cang nengil. Sing ada ni wang bro. Sekat kau kernet kau sopir uya abor ni gitu. Cang nengil ke neng ci cang lak jaten cang gitu. Sing bilang mau gitu jalan mau kejar orang bemo prot kita begitu. Tahan cang masih gitu. Benyap nilada maya. Subuh lantas maya itu cang bayain cang masih. Kalau kernet itu berpikir ya. Kengken neng ngurus nih ngentut toton de montore gitu. Kengken buat nih kernet yang jalan cang gitu. Prekso cang jo jet nih pada mau besek. Jet apa Jet penumpang Prekso sengo. Kudiangnya ke kernet. Bodoh kudiang cang sih nyongkok jadi sampai bemo Macempleng neng ci kernet cang pasar wang cang bancang ngelah kernet akal. Engken ya. Neng ngentut sing maya gitu bet nih. Kesiap cang. Cang ampun pak. Itu neng ci cang. Suryak neng cang itu. Adi suryak. Bana leng tuni lah ati orang sing ngentut tuh. Neng ngentut sing maya pak. Cang ampun pak. Itu neng ci cang lur. Oh banci ngentut deh. Gratis tadi gitu. Lak jaten cang neng itu neng ci. Ke cang sing tangkil ulian cang gelam tuh. Oh seming go banci gigis deh. Kemudian gitu janilan dab-dabang tangkil malulan. Nah, akil itu anak agung. Benar. Jalan mai. Wal. Ido dua gong lingsir ini ketampo do putran ido makerua. Benar saja. Ane duran subuh ngambil kemu ke pejarakan, ane mau peseng do gong dia hadap silowan.
pemargani dodogong putra selemah raina. Benar. Inggih durus Ratu Dwagung. Sugro dika Ratu Dwagung. Angot titiang antanang sepemedal pelungu cokori dewo. Yang nirgamayang titiang tulio sekadi desang yang semara. Maplemah neri kiring jagate Ratu Dwagung. Titiang nalar sapunika Ratu Dwagung. Kalindang karjiter asa manah titiang oleh tangkil dikiring ajam palung cokori dewa. Inggih. Napi kemawinan sekadi semeng. Palung cokori dewa ngesengin titiang mangda pada tangkil menawi tewenten bebawasan buat pisan kati bering sikat titiang. Terus ketelen titiang mangda ni titiang sauni. Nah, saya parakan gelah sayang apel ketekaning gangsar. Gelah merasa ngayu bagya doaning suba pertiakse aksi gelah penangkilan caine napak tiaga nganutin titah gelah nepina kecina pangebatin caine makejang tan surut arep tekining purine dini di kauripan. Nah, tuah ke saja ruwa bini da dijaga sing dadi lakar palasang suka doki tene setapta lakar mesanding. Iyan benengan pangebateni panyak mekejang mustikane nak buka cai. Entuane ngawet uang ledang rene kayun gelahe. Kuala saneng rana yang sungsut ring ange napi menawi Ratu Dwagung. Inggih napi wenten menawi. Ni paunukane dibeli rakan gelah Gusten caine. Nasugera dibeli yang karopati. Iya namun tosubo rasa penglu pengpat ide nakaling seriaji mau bawasan ngenikin kadi dibeli pangkayon lakar ngentos lingi hide wastu kayang jani masih tonden preside ide kayon lakar ngiringan kadi pikarsana kaling sirsa. Punika saneng rana yang sungsut ngeange soantuk indarakan pelungu cokori dewa seraina ida ngerarah ayam ida ni kemanten dan kenten. Nah doda dibobot kau taman kayon ida ni wastu taneling tekining panyak tekining pawacalan ida nakalingsir nini sebat kayon gelah ida setapdo sebangenikin gelah pangentos lingin alingsir menyan gelah sing tonden antas semeraga aletan dadua tonden ngamet rabi ida sing suba sergap makejang nih suba nah sing nawang dumadak nyen paro mana jani lan rasida kayun lan pemekas saja makejang ngaturang jagra winungu atu tangi atur dumadak kapang ida kayun wal inggih ini kunikene bangyang di tiang sarangipun nyaman di tiang gangsa ini sarang sami mangdani donget ke kayun jang untuk menilingi tidak dongol lingsir kena rehat ke jalan pangsing kasep di penangkiran cai ngiring gelajan kebalik ke toko saniranan ngiring terus mai dabda bang yani singgo sanone lan surate supo grip ketiporing perpatih jam kejang. Oh, mau kejang, mau menjalan surate. Saat titiang. Pengong rasa beno nyanganten. Apu bibanci aja adin ya. Titiang melibatkan perinik kan kalau gusti dari rau semua dari kiswe sapot sikos anon dan udah rau. Iya nerasang beno uli cuma di karang kepatikan beno yang ngerasa kasih lakak anyangan tampil mai ke kopakom tekejak suung ngelapat sing ada beno jawat tuh baru manco sedayo menawi niki ndek sabah menawi nawakan rau ngiri yapin kedo pangsing wiwit tangkanin cai nyenajak dadwo amir kopakom deh aliang itu inggih Terus.
rau serai sami. Nah, netu subonya pada napak tiaga. Bau dana manca sedaya. Ih, paman agung, paman anom. Inggih. Nah, nyak selamat pada ajak makejang. Kula amangkin ring karang kepatihan selamat ya anak. Ya. Nah, ian subo kada semula nene atyang. Jantos pemdal idena keling seriaci. Inggih. Ada ambal. Ada apa? Nah, Oh tuh. Bro. Paman Agung, itu masih anom, para manca bau dana, miwah banyak sedaya. Mawalan gelah sah pranagata, nauhin paman jak makejang. Pang para sida tangkil di ajang gelah. Pamakas, untang pebawasan gelah di nanejani sing adileh. Tuah bakal ngituang putran gelah ceneng bagus angkar pati. Ning, mamit tang lugol mata sisip batu aja. beli dia oleh sing ada tangkil main nak hijau. Sasar nana mengalang penak jahit dah. Gua dah yang menak itu. Harus. Ring. Lesan. Tuh diam. Ijo kadan pengaksian ya kada. Seranang sereneng, dadas mekerek beri memargi dah dia. Ijo nang leki oleh nendo. Gerang. Cung dia main ngapa siap ke penanggalan dia. Ketok nah sene. Bro, ringan. Do. Melang tegak ibu. Raka bang lo Joko Dewo, coba sekian dia mana makdo ayam, anget padu benyang, Dong kena dia nyari tabur ramai sih apa siap yun. kena nuke ane dia. Belitan sanang ngopi kayun merikiring penampilan mata ayam. Dulu sang ratu aja tuh. Mau wacana nikah ini dibeli, tapi daging abnyana naji. Yang bagus. Tegarang melang lingih dia udah tangkil kapinang aja. Ian pengkuda subah jenauhin panya. Pangabe lingih haji dini. Bakal ngituang dewa besik. Sing saja ni dewa ngiringang bawa saji. Mapan manut restu. Wanang dewa yang bakal ngentos lingih haji nih. Dewa subang amet rabi kamu kepajarakan. Nah, pang denyen liu haji nyatu kapinang dewa. Ken. Ngiringi dewa lakar ngentos aja apa tuh sing.